Oh my god, pojma nimate, koliko sem jaz excited zdajle. Kje pa je moj zvok? Sexy intro, joj. Jaz sem tok huge fan Assassin's Creed, pa sploh nisem vseh špilala. Obljubim, da bom. Moj goal za 2025 je, da prešpilam vse Assassin's Creed igrice. It might take a while, but I'll do it. Alright. A zdaj slučajno sound od PlayStationa ne dela? Oh my god! Zdaj pa zamujam, kaj se dogaja. Ok, zdaj vas moramo upozoriti, da jaz ne slišim audija od PlayStationa, kar ni idealno, ampak za first impressions je pač malo bolj pomembno, da vi čujete, kaj jaz. Smo v main menu, no idea what this means, ampak Eivor mi je všeč, tako da bom to kliknila. What the hell je to? Launch memory, kva? Imam jaz zdaj Assassin's Creed Valhalla igrala v... Oh my fucking god! All roads lead to the previous game, ki ga nisem obrnila. Ne. Hočem igrati Shadows, don't remind me, da nisem Valhalla obrnila, ok? Je pa cool, da imajo tak en menu, s katerega lahko greš v druge igrice. Sicer verjetno sem tiste, ki jih imaš? I guess. How does that work? Daj no, kaj je dolg ta loading screen. Ajde, intro, gremo malo hitrej. Ok, gremo v Shadows. Difficulty, sorry, story. Ne moram drgač. Allowing you to influence. Aha, če pa daš to on, bo pa šla taka zgodba, kakor je. Ne, off. Jaz hočem se kaj odločati. Zdaj imamo backstory, ki ga ne morem slišati. Zdaj moram brati, sorry, ne morem nič komentirati, ker moram brati. Ok, žena, v redu je. Vse ne vem, če si žena, ker ne vem, če imaš ženski glas. I can't hear you. Japan. It's a bird! Kako je lepo! Jaz to pogrešam japonsko, da mi gre dobesedno na jokanje, kad to gledam pač. Mene ful zanima, kako bo to dejansko podobno, kakor Ghost of Tsushima, pa bolj Rise of the Ronin. Se mi zdi, da Ronin je bil tak res Assassin's Creed game, honestly. Oh, look at this cunty ass! Let me play, sir! Smo lepe lase, actually. I can play! Oh my god, it's so cool. I can't do much, moram z njimi hoditi. Lahko laufam? Ne moram nič. Nič ne moram. Ko imajo lepe lase, oh my god. Lej to! Delma zgleda kot Kylo Ren, ali pa Snape. What is happening? It's a big boy. Who is she? Who are you? Damn, he slays. Oh, kako je cool. Stop, you violated the law. Vete kaj, jaz bom skipala tale cutscene, vsaj za vas, jaz ga bom gledala, ampak skipala bom, dokler ne prijem dejansko do gameplaya. Ker se mi zdi, da ni dosti zanimivo za video. Če vas zanima, lahko greste kam drugam gledati. Lahko si pa kupite igr, se pa sami prečekirate. Se zelo pretvarjam, da jih razumem. Ja, razumem vas. Ojoj, zdaj sem ga pa v težave spravila. Imagine, da me teko prvih 5 minutah zaradi enega decisiona fucking ubijejo. Damn, what the hell, bro? Še en cutscene. Is that me? Is that me? Oh my god, that's me. That's me. Oh my god, I am... Oh, ok. Se pravi, verjetno so pač kontrole iste, kot pa povsod drugod za Assassin's Creed game. Yes, they are. Super. Teda se ne rabim kaj dosti učiti. That is what I love from my games. Pač jaz sem res fan Assassin's Creed igr zgli zaradi tega, ker pač vsakeč, ko špilaš, it's the same stuff. Neč se ne rabiš učiti, you know? You just smash a few buttons in to je to. Čeprav, vseeno, ki je imel Ghost of Tsushima, tiste različne stanse, pa to je bilo cool, zdaj. Ne, pusti se mi, come on. You're dead. Stanse mačkam pogrešam, ampak dobro pač. Ti si bil res tak, še eden. Tak feature, ki ga je imel. What do you mean? Oh my god, ja no, sej znam špilat. Zakaj zdaj uničujemo to vas, exactly? Jaz sem samuraj, oh my god. In zdaj imam prvi boss battle, I guess. Kako sem cool. Spizdi. Zakaj mi ti ljudje nagajajo? Ja, ti si naš, dobro. I don't need to power dash, zaradi tega, ker jih overpoweram zelo. A imam lok? Nimam. A boš dal mir, the fuck? A se v ta videla tam stepla do konca, a boš dal plac? Slice, nice. Nice. I am so cool. Ajaj. Ajde, napadi me, če mu upaš. Ajde. To, ko se spremeni v črno-belo, je direct inspiration from Ghost of Tsushima. I'm sorry. Ko greš v ghost mode, that's exactly what happens. Vse je rata črno-belo. Se ta igra se dejansko ne more skriti pred tem, da jo bomo vsi primerjali z Ghost of Tsushima, ker je pač the same game. Ghost of Tsushima je bil Assassin's Creed in Japan part 1, to je pa part 2. A letos pride drugi del Ghost of Tsushima, tako da prije Assassin's Creed in Japan part 3. Oh my god! Veš kaj bilo ful dober, če bi lahko jaz sam pam, a veš, da je zelo ali nekaj. Umrl. Oh, fuck. Jaz sem mislila, da si ti... Sorry. Who are you? Dead. That's what you are.
Ej, kdo doma? Hello? Me and my squad. Oh my god, we're gonna fuck you up. Yeah, aw, kako je cute. Aw, kako je proud. Jaz sem takoj fan, pač. Oh, that's beautiful. Oh my fucking god, koliko sovražim to. A lahko je zgodba ali neki. Zakaj mora biti ta... Oh, we're actually still in modern times and we're looking at memories of our ancestors. Shut the fuck up. It's an Assassin's Creed game. More biti pač tak. Ampak lahko pač ne bi bilo, ker je tak nepotrebno. Ne vem. Spet smo nekaj uničili. Zdaj pa je ta. Iz druge perspektive. Ok, I get it. How does that work? Če sem mogla spet odločiti, kdo umre, pa kdo ne. Rise of the Ronin did enough damage to me, a lahko pač ne spet to. Look at my horse is amazing. Ko si na konju v Assassin's Creed igrcah, se mi zdi, da je tako smooth. Roninu je tudi. In to obožujem. Ker se mi zdi, da horse dinamika, kako konj deluje, lahko tak za mene make or breaka igrco. Ker Witcherja, sorry Jan, ne morem igrati že zaradi tega, ker je konj tako neumen v oni igrci, ga je enostavno nemogoče uporabljati. Sploh če si navajen na konje, ki so pač boljš narejeni, kot pa tisti. Petno! Sej stiskam! Zdaj smo še enkrat v tutorialu, super. Dobro, v redu je. Itak špilam na easy. Ew. Went a little sweet and tall right there. Zdaj sem iz druge perspektive. That is so cool. Zikar sem vmes zgubila, koga moram ubijati. Aha, leko sem se naučila dodžati. Damn. It's a ninja. Sam kako pa zdaj to delovalo, pač sem jaz na obeh straneh. Sam je cool, ker pa lahko dvakrat igram v bistvu. Oh, she's so cute. Ojoj. Wow! Oh my god! I got the blade! To mi bo toliko težilo izbiro. Mala katana je. Oh my god, that is so adorable. Thank you, puppy. Now let me go. Now I'm a girl. Oh my god, ta ghost izgleda amazing. Why would I do that? Why am I not doing the sneaky peeky thing? Zakaj se noče... Assassinate, dober. Nice! Ampak kako se skrijem na drugo... okej. Kvadratek je. You can't see me now, I'm a shadow. Štekaš? Shadow. Drugo smer, boomeren. Wow. Oh my god. Srnica. Oh, cute. Wow! Now that's cool. Snikam se lahko in to tek čist pretravi. That is epic. Še kar nima mega loka, da ga lahko strelimo. Čakaj, če grem. Ogen. Ok. Oh, fuck. Zajebala sem. Če ne morem. Oh my god, no. V redu, pa nič. Dead. Haha. God, svetloba je tako dobro. Wow, what the fuck. Skoro sem dol padla. Ok. Hop. Nice. Oh, to je bilo to cool. Did you see that? That was so epic. Oh my god. That's the logo, you know? That's the Assassin's Creed logo. She's doing the assassin thing. A bi lahko tukaj noter tak navaden nož porino, pa bi pač isto delovalo. How does that work? Oh, it's the box. What's in the box? Je rekel, da ne smeš odpreti. Sam povem. What the... Who are you? Oh. That's no way to treat a woman. What? You ugly man. Ne, don't open... Ko je, da ne odpiraj škatle. Oh ne, she's dead. Actually dead? What? What the fuck? Okay. A je... legit... Ne, v redu je. Ok, v redu. Še en fucking cutscene! Presežem, to je najdaljši intro kjerkoli igrice in mami že gre na živce. Oh my god, Ghost of Tsushima mentioned! Jan, lahko narediš tako masko. Hvala! Pejđeno! I can play again. Jaz bi ful imela tak daytime, you know? Jaz bi malo raziskovala svet, ne bi bila samo v tem tutorialu. Oh my god. She runs so fast. I have the eagle vision thingy. Big fan. Wow, salta! Damn! A lahko vsakič naredim salto? To je neko japonsko strašilo. That's cool. Ne, ni naredila salte. Oh well. Oh my god! It's Fox! Ghost of Tsushima! Hi! Ne moram jo pobožati, ampak dobro. Vredo. Whatever. To je butasto. It's okay. Ne, boljš mi je brez. Ne, boljš mi je z. Horsey! Oh, there you are. Cool. No, a vidiš, to mi je... Ne, to pa ni cool. Veš ven. To mi je cool, zaradi tega pokličeš konja, no, takoj skoči na njega. Pač, to je... Predvsej cool. Oh, stance change! Wow! Mislim, sej zdaj nič ne dela, ampak očitno je, Wow! Oh my god! Jaz lahko stojim gor na konju in ga jaham, that's so epic! Zdaj se raj vsest, ker tole ni glih najbolj varno, okej? Srnica!
Skoro sem se zabila v srno. Tukaj smo. Dobar dan. Je kdo doma? Mislim, da moram iti tja gor. Ne vem. O, ne, jaz sem hotela lepo plezati, zdaj se moram pa na to navaditi. What? Čakaj, highlightam jih lahko, tu je eden, tu je eden. In ne vidijo me tu gor na strehi. Okej. Kako? Seno. Super. Kako je pa squishy. I like that. Skoro sem napačen gumb pritisnila. No, da je zadal ga. Ha! So cool. That was so cool. Imam škatlo. Je to ta škatla? Ne, ni to ta škatla. Oh my god. Pozabila sem to ugasniti. Motion blur disgusting. Moram vključiti svoj black and white okay, I can see everything now. Okay, zakaj mi tega igrca prej ni povedala? Tam je eden, tam sta dva, tu sta dva. Retrieve the box. But where is the box? 10 metrov. Kam? V drugi bajt. Aha, tem. Aha. Kaj je ta grafika? Kaj se dogaja? What? Bež ven. To je cursed box. Get out. 8 metrov gor. A mora gor na bajtu iti? That was awkward. Aha. Smooth, nice. In zdaj lahko grem lepo mimo njih in me ne bojo videli. A me bojo? Ne? So cool. Oh fuck, I didn't see you. Whatever, na easy imam, tako da ubijem lahko luč. Kam pa grem jaz zdaj? Čakaj, ono smer moram. My god. Fuck, fuck, ouch. Tukaj je. No, a bo ono. What? A bo? Spet ni prava škatla. It's so dark, jaz nič ne vidim. What? Aha, tu so, brate. Če zdaj moram iti pa v ono smer. What? Ne, zakaj sem me videl? Ni me. A me boš slišal? Te pa nič, no. Te pa sam tekle. Run up. Noge sem poslajsala. Who are you? Očitno nek fucking... Spet boss battle. Super. Zakaj? Oh, fuck. Wow. Imam škatlo. O ne, ubijajo me. Hočejo me ubiti, no, pač ne bojo me mogli, ampak... What the fuck, cel gost sem podrla. Dajte mi cash, hvala. Kam moram iti? Sem moram ven iti, tako. Oh my god, polno jih je. A skočila na njega, hvala. Let me loot, y'all, let me loot. Puste me, primir! Vsakeč, ki sem v glavnem, ker sem pod bajtom, mi kaže ta znak. L1, D. In potem samo zagrabi s tem grappling hook, kar je v redu, ampak imam feeling, da me bo motlo čez igrco, zaradi tega, ker bom mislila skozi, da me igrca poskuša povedati, kaj moram narediti, ampak mi ne, pač samo hint je, da pač lahko to naredim. Še dobro, da je reka, kazala bi se ubila tukaj spodi. To ta ženska res nima sreče, no. Sakai? Jin Sakai? Father to the rescue. We're fucked. The fuck je ta freeze? Lonely Bull J! Nah, fam, we're fucked. We're fucked. Wow, so cool. Ne boš, nič ne boš mogel narediti. Fucking eden si proti, like, 50-im. Ne, no! What the fuck? Ne, pa če si vedel, da se to zgodilo. Amlajen pove, kaj je ta škatla. Sir? Don't kill me. I have a game to play. Celo igrco še moram prešpilati. Ne, no, pa da ga lahko pustiš parmejer, no. Pa itak bo umrl, zaradi tega, ki si ga stebnil. Ne, come on. Pa so kruti ti samuraji. Ono je amazing. Kaj s temi samuraji nadležnimi? Mislijo, da ownajo the whole place. Moram se počasi krolati do njega. Zakaj se moram tako počasi krolati do njega? To ni fair. To je tako ogabno. It's pure tour... A da grem stran? Fuck, no, pa še 100 let traja. Kaj je bil point tega? Tester, a so v redu? Don't do this to me. Še dobro nimam zvoka, drugač bi se tako jokala zale. Njihovi facial expressions, gled te mišice, ki se premikajo na frisu. Fuck me, man, lej to. Dobar, sorry, zdaj mal nerdam out čez to, ampak to je bilo pa res cool. Ne, no, pač predober je narejen. Stop, pa lahko skipam ta cutscene, prosim. Just go away, okay? Naj bo zdaj dan in naj bo vse čudovito in lepo. Wow, title screen, yes! Ok, v glavnem, to je bil prvi špil Assassin's Creed Shadows. Amazing je, pač ko ne rečem. In zdaj me en teden sploh ne bo nikjer on social media, zaradi tega, ker bom skozi igrala samo Assassin's Creed Shadows. V glavnem, to je to.